guys. Kiri. Halo, lawan mustajab. Ah, iya ning lugu ning kursi. Guys. Sabar kita mobil. Wis jopo nek wis saat-saatan. Luas Pak. Baunya sangat-sangat banyak. Yang belum subscribe jangan lupa ya guys, like, comment, Mancing akeh to inspirasi. dan subscribe. Kalau subscribe itu gratis. Wow, 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 wow. Wow, indahnya. Laune akeh. Aku sudah sabar. Loh. Wow, magic. Oh, orang kopi ya lho kaya ngono. Wow. Aku mau nonton guys. Oh, Ternyata guys belok kiri guys. Senang guys. Nah, nek kan pada kawasan benar-benar itu. Belok kiri, lalu belok kanan. Astagfirullahaladzim guys. Bagus banget guys. Hati-hati guys. Ini gejala tsunami. polisi lho Pak, pakai masker lho. Tak nak. Kalau saya kena masker. Masih harus ngecek di masker wong sak ndono iso. Kena konangan. Kan ora masker ora. Nah, ini maskerku. Rodanya 9 tak boleh masuk. Setelah Ya, 300 halo meter, guys. belok kiri. Wis iki parkir ning kene iki wong malah parkir. Allah ini malah ngiyup kok. Enggak ada banget Mas parkir ade Mas. Sak mburi Mas, ben yuk Mas. Oh, itu ngono kok. Ono kan kenapa parkir. Oh, parkiran iki iso. Tapi ini di pantai nih. Kok sih ada? Iku Mas, ikuti wong kae Mas aja Mas. Belok kiri. Belok kiri guys. Belok kiri. Kawasan wajib masker. Aku tidak pakai masker tapi pakai face. Gimana nih? Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Iku parkir kanan dulu. Wah, pantainya guys. Itu Sama, guys. sayang. Itu. Banyak Ini banget. parkir ade nono nek ngono. Sana dulu. Di sebelah aku wis ning kene iki parkir gelemen sok-sokan ning kono. Oh, wis lah. Aku kok parkir kono Mas. Piye? Masuk. Ternyata tiket kok ya. Link-link lho Mas. Kira gitu macam-macam.
Orang Dia mau loro. 21.000 jangan bayar 20. Pas mau. Oke, terima kasih. Kaji ya guys. Itu ya guys. Sini kalian enak hamster ya. Aku pengen mainan di pinggir kali. Bukan parkir bila. Itu loh mas. Syutingnya terus kak. Jalan-jalannya nih lah kak. Jopo kak. Jopo mas. Ini juga nih. Biar waktu gue. Ini mas. Lo wi, telan wi, apa kuwi wi? Wah, demenan Ya, aja. Mas.